Tunahinda program ne ya Sisiimuka ntukusimiwe owatandika nitokanda chirumuna agenda omisho okusashaisha tu o program eji obuturabe tujihendera. Yes, wabare munonga kuchera nitwe mwebare kutukunda, and of course ntubantureba feedback yanyu social media platforms zitu ntubasima munonga. Program ya Sisiimuka chirumuna agenda omisho chine Jemimah yebare kandi kokuna nabagambire izoberi ya nyencha kare Independence Cup twire ntujiranga twahikaho umwe nizoba ryaza kwikanizo beri ya nyencha kare, of course ahachai echa Global High School and hoistora betura hano ya murembo ritu orambara agati yeta umuntu ine rekwaso yona okutaha muno kwabusha echikurito ntukushabambo ije oshemere nite. Of course ntuza kwatine empira myinji kandi muri ejo neriyagati yabahereza baba Vision Group TV West Radio West buri muntu wotura no hura ahambeho za TV West nega Radio West naza kuba ariyo noza kuba no mureba, and of course na nabeshongozi bitu ntuza kuba tubine abesh buri moshongozo wo mu Western Uganda naza kuba ntuza kuba tumwene izoba eri nyamubazo mutune n'umubasha shura sente kubareba kana bizoberi nyamubazo nubaza kuba bariho numuza kuba nubarebera busha, and of course empira yonera abona activities zona ntuza kuba tuzereka butunu ahambeho zitu eza TV West nani ngababeshongozi natongo mushakutaya isa omweshongozi wa mani omuryabo abarya squad erabenezana izoba eria nyencha kare mbweni wereka ntunjo mugishogo mwachireje then ayongere kutwayanjura itabareba TV West manye noha nakorachi n'ubundi byeshongo biyo wabasa kumureba izoba eriyo kubanza 7 akwakira mu studios. Ninye nachera and we wari mnonga yo wari sister wanje amazina ndi MK Crazy 256 ndiyo mweshongozi umshaha wa business emini nkoremera muminjo niwe MK Crazy atuhereza nkakapera echeshongore cyawe ubundi umuntu akayongera kumanya mnonga. Nyamwiza wanje reba nakukunda ainasi oijo tambe ainasi omuroguraze so nibinje mnonga amaraka goni ngahura vokozo gindi kita bityo mabakadi batinka tryinga so no kora ka business wa hatol station denkai ninkora na Massive Records nka manager wayo kandi ndi social media handler ni distributing music ni nkwata videos abeshongoza bakanada gukora audio gukora video gukora za posters flyers za concerts ebintu byona nimbukora izoberi ya nyencha kare twetebe kandi size ompira ito tubenu training ati nkumanyime muri muta muri physical fit ninga numwenda tubenu tubahenda mutore televiziyo apana ogo mpira tukwenda mu bizubu wabo ogo mpira ntwenda amashemero wagonka abeshongozi actually mweno kurugizo berutugera nti ntukwana tuzana na Radio West na TV West tukatandika kora practice and serious abeshongozi. By the way abeshongozi inengere yibejumbire mweche kintu azanywe nko muntu empurire cyanshemeza akuba cyorekereho nti enkwatanisana na TV West na Vision Group kozi nora abeshongozi bakora practice buri yomwe najenti mbweno izoberi nchakare urwaka na Independence mbweno nora betebekani buri yomwe najata no komanyota karebaga nti nazo mimintu by'empira nora buri yomwe najenta guy nteka hana mbeji monteka habichibichi wagoro so they are really ready. Alright onoza kwa nozana nambachi ninga niwo the dangerous substitute burabona abudeke noza kwa abude twine team ya mani none mushemeye kuba ni mutina apana tarimo kutina actually kandi nyowe niteka kandi ndimwe mushemeye kandi mutina akabana manyimwe hata numanu mukora 24/7 konkabeshongwe bakore kiro abinji so abamwe oshanga muhango bahumiro so nibatunga time yo kora practice so ikikumanyisa mwije mukumanya nyanta beshongozi ne bakwatera gorzi yinje
ati mwe nk'abeshongozi ba Western Uganda ko mwatungire invite yo kuri Radio West na TV West kugira ngo muje muzane nito yabo akimwashaze mu kugira ngo reka twejumbire mu gihe cyo kintu. Actually no my hine mweshongozi anarishe hine muntu atakunda enkwatanisana na bagenzi babo. So kutwa receiving invite ejo actually tukahurira twashemererwa and now company nka Vision Group kushangane considering abeshongozi and which of enyi machikachi taba mukomoni kiriyaho konko kushanga nti bazenta handere katu kwatanisana nabeshongozi tukoreho ka friendly match turekena n'abantu n'abahagize ataronka abahagize kuza kureba umweshongozi nabanza yashashura yakoraje konkora umusibura umweshongozi we no worukumye mu Western nako bariyo akireba so ekimwenu kiriyo nikitekaho abeshongozi kwika umba fans babo na nabeshongozi kukwatanisa na TV West na Radio West akwano reba Radio West na TV West bakoze urumurumo gw'amana munonga kureta beshongozi akireba so noreba nti ece kintu ne cyamani no opportunity yamane ahabeshongozi ahabahagizi na Vision Group. Yes, all right. Mpiro kusuri mtugambe abantu mwe izoba neryanye nchakare ahacaye cha Global High School no iturabe turi of course tukuzanana n'abeshongozi bitu tugambira haba mu abeshongozi abari ya squad abantu bashame ko no expecting and bahizo beryanye nchakare. Uko banza aruho nikiri kembo ngo naza ko so ubwo mbwenu ari ya first team CJ champion naza no mpira ayi bambaye naza no mpira no tina no kutina sister Charity yade yari kuno yakongana kuri yariyo wakireba twine peshke arogani bamweta Wanda yes Kagamo Mchwezi T-Poro Reiji abo bundu kugamba bona bari ya first team wakireba haroho Jose Smile nawona ko bari ha team na nyowenduho so ba substitute nabo baruho nibindi so team ero abantu babeshongozi bingi so ikintu nikivuga kiri massive. All right, ikintu kiza kuba kiri massive izoba heryanye cyakare yacaye cha Global High School ijo yerebera beshongozi baba Western Uganda mu beno muhura ibyeshongora ha Radio West mu bereba TV West tokafuna ga chance ko mureba nko musho ko kizoberyanye cyakare naza kuba ariho and of course naza kwa rogundi hagati y'aba boda hamwe na abanyana bitu ba makanika hano ya Omuri Mbarara City and of course okutamuno kwabusha kandi ntuzaga katwerekeje mpira butunu neza kubera live ahambeho zito za TV West imwe kabeshongozi mwitebekanise muta ubwo mpira twaza guzana izobe ryanye cyakare mwitebekanise muta abeshongozi noma tuinehe kibine kikutugita Great Ankore Musician Association ekyagama ekikorwa Kabaka Saimo CJ champion Sister Charity na team endijo ba Bolt so bo okurujiro ko omweno koze na nywendi hakachiko okurujyo kubetebekanise Bob are ready to cooperate with Vision Group and over results zone zirarugeyo tarumu kujantamanya bari bakurwana na bari yant bari bo mweneji mwenu no kwatanisa gompira gwijwire mu rukundo mwenu nanakarunji kankore so mwenu bo bamanye nti engere itwetebekanizemo they expect something good and results it is rabembi na mwatire tumukatutera kurenza hariye na twabatire ni makozi nimwe enyo tubent tukora practice actually na neri zoba twino practice abara reba ho program yo muneneserezo ntukora practice live so ntuba twine nabana kumanya nti ece kintu kiro mu rukundo tushemo kandi tukora practice na ba TV West na Radio West konka twine tukora hamwe koreke nkwatanisa so noreba nti to ready twetebekanise aha side zombi zona zetebekanise kandi ikintu nicyo ndumuno yes ko kandi jatumara koma kuzana umpira gunka numuzano gender stage muchamara bahagize yeah of course performances zoruho good chance kutahamu n'ubushati no bashabire sente era haja ya kushaba sente uje hana keje TV West bagambire anta abantu bari no batuteganisa so performances zoruho ezabeshongo zibona bumukumanya so ikintu mbwe mu stadium nonga. All right program ya Sisiimuka ekiri mu ne gender
omisho bantu mayizoba nerya nyencha kare itosha ibiri ka TV West ntuza kuba twakireyo no urabeshongozi bo babire ready ni 20 minutes ka TV West na Radio West already to be training nerizo tune last training team yiterije to be training echukumara bali physically fit umuntu tutune kiri munsi tuteganisa izaba nerya nyencha kare chikuru ntuza kuba tubategereza bo hatika tuzomuka umurukaci ntuza kuba tugaruka na no mweshongozi MK Crazy ayongere kutugambira yahizobe rya nyencha kare na nebeshongozi betebekanise bata ebibyo nantuza kuba tubigambaho twargo mukahumurukaci mutakarga TV West. Uganda mwetebekanisize ubu ni bwo bwire bwo kucamuka na sente omukazana kare kubasa kwindura amagarawe ubwo rikoresa shiringi 20,000 zonka yandikisha heji uri kutera star 238 star 3 star 10 hash asimu yawe abwa shiringi 20,000 zonka rero otegereza ubwo kusingura sente nyamwinji ubwo uri kwirebera TV West buri zoba buri kwihadisa nikongera micha yawe okutoranwa okwetaba mu draw yo kwangura sente mu program y'umushonje hamwe no muneneserezo umuhanguzi naza kuba na simu kurabira ahari noti 2 noti chenda anana mwenda emirundi kwetaba mu kazano nikone micha yawe yo kusingura eri kweyongera. Kandra, your 24-hour haven for delicious delights. Craving something savory? Try our mouth-watering chicken and freshly made pizzas. Perfect for any time of day. Need a quick bite? Our juicy burgers will hit the spot. Cool down with our refreshing smoothies and creamy milkshakes made just for you. And of course, don't forget our expertly brewed coffee, crafted to perfection. At Cafe Kandra, we are here to serve you with a smile. Cafe Kandra, great chicken, great coffee, great service. Visit us today at Tusu Remco Nambara. For delivery, please call 0393 100 234. Cafe Kandra, creating extraordinary occasions. Ronaldo score! Kylian Mbappe, Yamal, Harry Kane, Cristiano Ronaldo, Victor Gyökeres, and Alan Okero. It's Mbappe coming on! To the heart of Spain, StarTimes brings you football action you need. To 2025-2026. Starting August 15th, La Liga, Bundesliga, Saudi Pro, Carabao Cup, and our own StarTimes UPL returns only on StarTimes. Subscribe to StarTimes Classico Smart Bouquet at only 36,000 shillings monthly to watch live on World Football Channel. And Prime for Luganda commentary. StarTimes Football. Kubeida isi. Emyaka mingi omubazi gwito gwa mino gwa Ebicident na Fresh Up gubire no gutereza kurungi munonga kubasa kurinda mino no kwetantara kunuka na hati gumano okozesa Ebicident na Fresh Up kwenda ngu akanwa kawe kagumeni kahumuraje izoba yon. Ebicident na Fresh Up nibikuhereza kawo karungi munonga yejumbiro mbazi ogwa Ebicident na Fresh Up dero oyongera kusheka mbantu otine kwetina aha kasente kache munonga hichira za supermarkets n'amaduka gakuri hihi okwetora rihangariyon. Ebicident na Fresh Up nigomba zgonka ogwo kurinda mino gitu. Hinda program ne Sisiimuka webaliwe akiririzo yo kireje mayiba ndo kose chino mjenyi witu omweshongozi w'amani omwestern Uganda utukomanya ka MK Crazy what jango party ya Gama. Yes. Gama numukora kicenyene Gama in front of the Great Ankole Musician Association. So Gama nekibina
ekikugita beshongozi bona baburenge wizoba so kandi gama ere under federation kwebemberwa edikenzo so chibinecho n'ikirungi ki ekiri muri ecyo kibina kugira ngo mbundu mweshongozo wakwata kacegisire matata aha to kari eki reka mbegito kanyomwazo mbirende aho mukuru witu yantere kuza TV West wakireba which of nte buri yomwe ekintu kuma buri mweshongozi wena nayenda kuti mtejo bakire kintu cyo kubanza ekirungi cya kandi nikiyamba kwisana nabeshongozi abo turano yana kureba chance opportunity wachireba ati bibona za program zo kwigira gukora za studios ushangana na nokore cyeshongoro cyakwanguhira president nkoko kwenda kora radize kunuya nibenda nti abeshongozi ababuzi abawestern babenu bakora kibayimende cyo kintu wicho mvundo wiruwe nyuma sikashi bakitaruho ushanga umeshongoza yo naza kurunda stage ushanga no rwana ushanga nabona chance utagitunga kokati nabako abashashuriwe kweshongora kandi ushanga ikintu cyakora ki wakireba tuyineho na sako eyagama noza yobika wakireba waheza kubiko garuko ijoza yoyeguza yo sente ekikumanyisa nti owotine nka business no basakuzo yo kwiya sente ukashanga niwo wayetungura hatari umbiriye biwashanga beshongozi wari aho tuwe nakoro kukweshongora takora meremendi ijo so shanga nti mwenu gama obwiro bweziremo bayida wona nyuwe kikanyamba mpikira habeshongoza bunabire nyegomba kwikaho konkanta ntakabareba ga like so barasta chazi basije champion basista chartabo bakabaka sayimo ba bolt abantu abo kamba hurra nyuwe ndiyo kwe kamwenje wito nonga kamwenje alright atakumza iwe ka music yawe katugamba music yawe ine byeshongoro kwengana chi videos kwengana chi kandi obundi umuntu obundi tugambe na social media platforms za umuntu yana kwenda mnyene byeshongoro so faniki 13 videos ni 5 so byeshongoro ni byinji munonga kandi hame kutuya internet biruho bora hamwe hona iwazronga zwateka mo MK crazy 256 amazime byeshongoro byanje no bitungaje munonga kandi nimbasha bamazima aba westerner supporting mushajike cause ebire kore byeshongoro birungi bikiringa biriye nyimoshanga tumanya cyeshongoro cyabora so really wa mostrenga wa urebye shongoro byanje ari so nyamwiza nyine cyo shongoro kisani baceta akire so musu yomberonde mu supporting mu following abitu yanje ngo ngaseza kamwenje kwa hati niyo mweshongozo ko rugayo ninga hari abandi bunda bitutakamanyire kamwenje hari yabeshongozi binje munonga likes of MC Kado umzamja katireke shongoro bashongozo ndijo bamwita Popman hari yo mweshongozo ndijo bamwita Edio hari yo mweshongozo ndijo bamwita Ernest Hiro hari yo ndijo nona yabeshongozi binje munonga nabo bashemerera nitwe of course nibaza kubabaraho nibaza kwijija cause gambe kikozere yesaba abeshongozi kurga mu different regions kugira nti bije bamwe basubutazana mpira konka bije ba supporting ekintu barebe kwatanisa cooperation eriho muhato mbeshongozi barebe nti nawo ryokwe umanye nti you can make it washango kiringiraho na MK crazy nabazije niyo no hikayogaruka mu manu bo kuzo mu studio kakore byeshongoro kugira
nti okore namani ohike mwenu stamejena n'abantu noma yawo takagizire hinengere yo kubota kufitinga konga ko kwiza kutere cyeshongoro cya crossinga umusitama mupuraninga toka puraningo tine and of course imwe kabeshongo zincinci bakwataho I think a platform KJTV West yitwataho kugira ngo tubondinge ni mwe nchiba chiri chirunje aho kati nkomweshongo zari kakamwenje obundi aja TV West ku television ngo byanje tine twakubasa kubyiha odatikirire yes go so ni jani chirunji nka alba opportunities bamurekere kurebera ari center abo karo mweshongozi nahenda kuza kuterekesha ngo ce manya wena yereba nkasere but ni jaka platforms zikezi zagumaho okije okabondinga n'abantu n'umuntu nakuja tatazori yani producer atogu nici oburonda aho rarabe bantu mumpira no gwanyencha kare yes izoba noruza ko ryo akana ibiro mwenda acha Global High School nebukwatine n'umpira akagambo kawe kamuheru abantu ba expecting eci imunkabeshongozi final touches mwazi ukozire ebe byona bantu mwe abakunde ba TV West amazima ni imbeta nchakare mwije abeshongozi twetebekanise kandi mazima mu expecting ekinte kirungi results senungi kandi amazima ece kintu ni kiyamba ni kituyamba nkabeshongozi iwobire noye gomba kwika TV West na kureba president no mwenda music yawe kozesa ka opportunity amazima nchikuyamba iwe ngomeshongozi yowotizire niwo kubano noye fereza kandi utakaika kuriyo kaja TV West so please it's high time mwije kandi go mpira mwelu abeshongozi nimani bakoyiringa kandi yokora reba hati mayito kora reba hati mayito harimo abana bakutera mpira abara hace no kuba signed under Manchester United wachire they are ready and when we expecting tabeshongozi they will make it then yes of course na kuzi komeshongozi music yantu bazachanga YouTube wateka mu MK Crazy 257 gitungaje munonga ntakajereho nyine ko muzeyi wajya kuzara irizoba ni birthday bamweta Mugisha Fred Pastor Mugisha Fred so happy birthday muzeyi wanje nikura munonga so hati bana no kuzara okazaro mweshongozi wa mani nkanyowe kind of course bakamza bari kuri TV West na bari munonga akasayima no umusayo ba TV West no family amazara marunji obugambo bwa muheru ni nsima mwenu obugambo bwanje bwa muheru no kusima TV West amazuma mwe bari munonga amazuma ngatine kinkube kwasa mutire music yanje numugitera ruhanga mwenu TV West yona staff management buri omwe ruhanga kumbezo mucishagwa mani mwe bari kutamuze ndongo yanje kandi ni imbaraganisa tindabatera hanze music nchiriyo ni ngorra kimwe munonga nsime na great Ankore Musician Association amazuma mwe bari kureta kabaka Saimo CJ Sister Charity mwe bari kureta idea eyo kore kibine cyo kugita beshongozi bona ba Western hakuba kituyambire cyatuyamba no kwikombantu abo twabere twakuteka teka ntubasa kwikamu mwe bari munonga nasigara ndi MK Crazy 256 kandi nimba kunda munonga. Alright, togo yabare MK Crazy 256 omweshongozi wamani Western Uganda hizoberi yanyencha kare yarumuna tutine zangu nubaza kututera goro konkanitwe turi ready and of course wanaenda kureba umupira ogu izira cha Global High School izoba eri yanyencha kare yes mujaza wo kwija kare impira tugitandike kare tushemere kare then of course tugubuza muna na program winje ko kuyabagambira bona baza kwabariyo nitwe abahereza ba TV West na
radio wose twetebekaniseje ntuza kuba turiyo ubwo mpira kugura rwemu ntuza kuba turi no tuza kuja performances z'abeshongozi then of course tuza papira hagati y'abanyana bita boda boda hamwe n'abamakanika sinje naza kwana etwara kopo hamwe na nente bantu Chakari. Of course, twarigaho after party neza kwela area Laksaba and Grill kukantusima mweni nk'abashadikire umpira ku abarima ba Ariana Junior School shamarunje munonga twaka primary hamwe na nursery yes no bweja sabwa secondary diri hihi byona babiterize facilities na utilities abana bakubira ibintu ishomero barine tunacyari nabamwizi sako abino byeza buryo bwo kubika hamwe no kuguza sente yes kanda ka interest kache munonga akakubaswa Uganda tune mbogo drinks mbogo kumbucha of course nako kunywa karonje munonga kushamiriye kuba no yimanyiza bukatikine kabikona ahambiri program neza okisasha ishatu zenyine o program owera bene ndera bitu otakarga TV West abukatu ine programs nyinji ezukushemeza izo tashemeye kuba no fera musibeje Ompira kasameme otaferwa ompira gati ya Vision Group hamwe n'abeshongozi ba Burengero izoba aha Independence Day aha Checha Global High School ompira kwatarika kunje munongo ne Ivan no mupira master teacher muzebi Sisiino yagwa Listen MC Listen ya top passing ngo munonka Simba Jike Commission Betty abeshongozi batabakariyo Peterson na Kapira yagwa Tipol CJ Champion Mbatenwe Vale Music Jose Nikilino mupira kaheza Sister Charity Lady Diana Kemi omupira yagucubita gwatamu omupira rero nabwanyima aba boda barasite bamashane n'abamakanika omusinguze naza kutwara chembo chente hamwe n'ekikopo rero after party tuza Alexa Bar and Grill tushemererwe turukwesimira okwetegeka omupira gunguza kwere kwa butunu aha TV West gushagikirwe abamwizi sako abinobeza bo kubika no guze sente hamwe n'ebyo kuhwera ombuhingi no burisa kandi binana mobile banking school pay program y'amasomero gona Ariana Junior School isomero y'omurembe abwa nasa na primary school omuri Koranoria binedena boarding school van hamwe na computer lab eyokushongora beji ombyakara magezi embogo drink abarukusyaho embogo kumbucha echo kunywa kirungi kandi chamibwe UNBS ochanje omuduke kuri hihi akashanshara chakamuza ibisinsino nakakushibwaho icyenda ngo nywe kabiriti wamara kunywa kabiriti n'uburira waba kurungi amagara gona waba kabiriti. Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro and Mbarara. Come for your degree, diploma or certificate studies. Empowerment, knowledge creation. Nyimbo wa Levitso.